आकाशवाणी इम्फाल मोइरांगथेम इबाहाइबिना पाउ पाजारि मणिपुर संगाई फेस्टिवल लिसिंग अनि कुनमंगागी कर्टेन राइजर थौरम बिष्णुपुर जिला की मनुंग चन्ना लैबा कैबुल मखा लेकायदा हौजुक पांगथोकली थौरम असिदा लमदम अदुगी इमा इबेलसिंगना सरुक यादुना संगाईरन पांगथोकी थौरम असिगी मनुंग चन्ना टेक्सटाइल की पोथोकसिंग उत्पा एक्सपो अमसु कल्चरल प्रोग्राम सिंग पांगथोकली थौरम असिदा बिष्णुपुर जिला की डिप्यूटी कमिश्नर पूजा एलांगबम जिला असिगी एसपीटी ए शंकर देव यावना ऑफिशियल सिंग अमसु मियोय क्याना सरुक यारी मरक असिदा फेस्टिवल असी हयेंदगी हौनना राज्य असिगी तोंगान तोंगान मफमसिंगदा सेक्यूरिटी अकनबा सेक्शन थौरांग लौखटले अमरोमदा तोंगान तोंगान रिलीफ कैम्पसिंगदा लैरिबा मियोयसिंगना संगाई फेस्टिवल की मायोक्ता वाकत मिफम चथग्रे इम्फाल की पैलेस कंपाउंड लेबा हप्ता कांग्रेबुंगदसु मियामना फेस्टिवल असी मायोक्ता खोलाव कया लाउखी आर्ट एंड कल्चर विभागना सिंदुना इम्फाल की कैसामपाटा लेबा स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी द मैन्युस्क्रिप्टसिंग योखटनबा वर्कशॉप अमा ngasi pangthokre workshop asi New Delhi da leiba National Archives of India ka khosamnaduna sinbani Akashvani Imphal gi regional news unit ta Manipuri lol gi oina editorial educative newsreader kam translator launaba gi written examination thasi kuntha da Akashvani Imphal gi auditorium hall da ayuk pung 10 dagi nongthil pung 2 phaw pangthoklagani Akashvani Imphal gi regional news unit ki head Thokchom Jogendrajit Singna thokpa cherol amada hai eligible candidate singna namit asi ayuk pung 8 makhai phawgi manungda examination hall da report tawrana ba hairi candidate singna Aadhaar card voter ID driving license nataga passport na singwa masa masagi saktak che loinarakadabni hairi Rashtrapati Draupadi Murmu Chhattisgarh gi Ambikapur da ngasi जनजातीय गौरव दिवस लोइसिनबगी थौरमदा सरुक यारी थौरम असिगी सरुक अमा ओइना ट्राइबल कम्युनिटी सिंगी सिंगथानंगाई ओइरबा इतिहास सिंग उन्ननबा सेमिनार अमसु पांगथोकनी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुना ट्राइबल लुसिंगबा सिंगी इमुंग मनुंगदे इकाय खुमनबा उतकी थौरम असिदा राज्यपाल रामेन टेका मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई केंद्रगी ट्राइबल अफेयर्स मंत्री जुएल ओराम अमसुंग लुसिंगबा क्याना सरुक यारी अमरोमदा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु भारतीय कला महोत्सव की अनिसुबा एडिशन हयंग बोलाराम दा लेबा राष्ट्रपति निलायम दा होतोकनी नमित 10 सुबना पांगथोकदबा कुमै असिदा लेबाक असिगे नोंगचुप थंगबा राज्य सिंग गुजरात महाराष्ट्र राजस्थान सिंगबगी नाच चनबी सिंग मियाम दा उटकनी JDU की मकोक नीतीश कुमार 10 सुब ओइना ngasi बिहार की मुख्यमंत्री ओइना वासक लौख्रे पाटना दा लेबा ऐतिहासिक ओइरबा गांधी मैदान दा पांगथोकपा थौरम अमदा राज्यपाल Arif Muhammad Khan Sri Nitish Kumar bu office paiba amasung aronba ngakpagi wasak lauki thauram asida Pradhan Mantri Narendra Modi kendra mantri sing yauna saknai belusingba kya saruk yaki panbayai handak pangthokiba set chani ni pumdoi leba Bihar Vidhan Sabha mikalda NDA na set chani sum ani phangduna chauna mai pakibani Lebak asigi yang kai taru suba International Film Festival of India lising ani kunmanga ngasidagi Goa da horagani Nimit mapani subna pangthokadaba festival asida leibak matphumatoi film chanini purom screening tawgani Kendra information amasung broadcasting gi Rajya Mantri Dr. L Murugan na festival asiga mari lenana The Waves Film Bazaar hodokre Thauram maduda Goa gi Mukhyamantri Dr. Pramod Sawan amasung information amasung broadcasting mantaloi gi secretary Sanjoy Jaju saruk yari Festival asida Dinesh Naurengi Manipuri feature film Oitharai amasung Barun Thokchong ki documentary film Better Feel Indian Panorama section da utkani documentary film maker Hawam Pawan Kumana New Northeast Cinema and Film Schools haiba hiram da pangthokadaba panel discussion da saruk yagani aduga film critic magazine da kongkhamsu panel discussion amada wangangani Tare suba National Security Advisor singi Colombo Security Conclave ngasini Delhi da hogdokre Mifam asida Maldives, Mauritius, Sri Lanka amasung Bangladesh amasung Malaysia gi miching saruk yari conclave asi yumlo nariba leibak singa ngakchil gi lamda mateng pangnaba amadi phagatnanaba gi matang yauna cyber crime terrorism thengnanaba disaster relief amasung atei wapung kya khanagani International Cricket Council Hari ICC Under 19 Men's Cricket World Cup mathang chahi January 15 dagi February 3 phaw pangthoklagani Zimbabwe amasung Namibia na punna sinba World Cup asida team 13 na saruk yagani final na February 3 da Harare Sports Club Stadium da sanagani World Cup asigi ahoba namita Bharat ka USA ga amadi Zimbabwe ga Scotland ga sanagani pauloi jare